Skansen, lagi di kebun binatang Stockholm, Swedia. Karena hari ini hari tanggal merah di Swedia. Nggak tahu ya, kayak tanggal merah di mana-mana kali ya. Jadi kita mau ke, it's okay, I can. Thank you. You hold on the other side and we can go together. We did it. Wah. So we can see the monkey. Stand here. Svea, Svea, Svea. We have monkeys. We can wave at the monkeys. Wah. Wah. Apa itu, Svea? Apa itu? Nah, ini kebun binatangnya kayak gini. Waktu itu udah pernah kesini sama Zenit sama temennya, sekarang Svea sama Freya. Hey Freya. Hey Freya. Hai. Hai Svea. Saya mau kemana? Hah? Saya mau naik itu. Rame karena hari libur, jadi rame. Cuma yang gue nggak suka dari kebun binatang di sini tuh jalanannya tuh naik gini loh, dipegel tuh, nanjak. Wah, duck. No, don't go down. Wait, Svea, wait. Look there. Look there, Svea. Look there, Svea. They doesn't care. Jag ska köra dig. Svea. Svea. Hai. Halo. Hai. Lagi ngeliat babi. Babinya lagi santuy, lagi rebahan siang bolong. Oh, itu burung apa tuh? Burung apa itu namanya? Merak ya? Yang mekar. Nih babi itu. Oh, babinya. Oh iya. No, Svea, don't throw. No, don't throw like that. Remove Pessy, Svea, remove Pessy. Remove Pessy. Remove Pessy. No, don't do that. Don't do that, Svea. Don't throw like that. Don't throw like that, Svea. Hmm? Apa itu, Svea? Yes. Ayam. Ayam. Itu apa, Svea? Ayam.
Kukuriku. 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 Look, he's coming back. Apa itu Svea? It's a bear. Ja, de fryser in den så kan man träna. Bear lagi ngapain sih, Mam ya? Wah tuh bear. Wow. Och fryser in lite. Eller kanske ett ben eller något sånt där. Men det är så. Vi tänker göra det. Bangun sih, bangun. 40% av allt det som matar är råbär. Wih. Yeay. Bocah Svea. Bocah. Look Svea. Wah, all done. So fast. Huh? What? Cuddles. Oh, so sweet. Huh? Crying. Peacock crying. Yes, it's okay. We'll be fine. Oh. Svea. No. Again? Have a look again? Wow. Oh, that's a big tree. Nah, Freya. Freya, go down. Now, yeah, done. Yee. 2, 3. Yee. 1, 2, 3. I got you. Look there. Look there. Hey. Now Svea, yes. 1, 2, 3. Come on. Yee. Svea. Svea. Where is Svea? Freya, where is Svea? This way. Svea. Come. Svea. Come. Come. Svea, Freya. Come on, let's go. Meh. 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 Come back. Meh. Meh. Gimana sih ya suaranya? Meh. Ah, ini farm daerah farmstead. There's it.
Yes, we are. Oh. Ini kita udah akhir mau pulang karena udah makin sore. So kita bakal pulang. Makasih geng sudah ngikutin vlog hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Bye bye Suya. Suya. Bye bye. I love you. I love you. I love you. I love you.